ku itariki 7 ubwo n'uyu munsi ku cyumweru, polisi ya Tanzania yabwiye abari gutegura imyigaragambyo yamagana perezida w'iki gihugu Samia Suluhu Hassan uherutse gutorwa ko bitemewe n'amategeko kubera ko bishobora gutuma habaho urugomo abantu benshi bakahasiga ubuzima. Kuva ku itariki 29 Nzeri kugeza ku itariki 4 Ukwakira mwaka 2025 muri Tanzania habaye imyigaragambyo yatewe ahanini no kutishimira uburyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi babujijwe kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. N'amatora yegukanywe na Samia Suluhu Hassan wari usanzwe ayobora iki gihugu. Mu cyumweru gishize ambasade ya Amerika muri Tanzania yavuze ko ifite amakuru ko iyi myigaragambyo ishobora kubura. Umuvugizi wa polisi ya Tanzania David Misime yavuze ko batari bakira ubusabe bw'abashaka kwigaragambya nubwo hari abakomeje kubisakaza ku mbuga nkoranyambaga bagahamagarira abantu kuzigaragambya ku itariki 9 Ukuboza 2025. Ati polisi yamaganiye kure ibyo bikorwa biri gutegurwa n'imyigaragambyo. Misime yakomeje aburira abakomeje guhamagarira abantu gukora imyigaragambyo basaba abantu kwangiza ibikorwa remezo, guhungabanya serivisi zo kwa muganga ndetse n'ibindi bishobora gutuma ubukungu bw'iki gihugu buhungabana kubera imyigaragambyo. Ku itariki 3 Ukuboza 2025 itsinda ry'impuguke mu by'uburenganzira bwa muntu riturutse mu muryango w'abibumbye ryasabye guverinoma ya Tanzania kugenzura ko uburenganzira bw'abigaragambya burindwa ndetse ko bakwiriye kuyihagarika mbere y'uko hagira uzagiriramo ikibazo. Perezida Samia Suluhu yategetse inzego z'ubutabera gukora iperereza ku byaha byakozwe n'urubyiruko mu myigaragambyo ndetse yihanganisha imiryango yaburiye abana babo muri iyi myigaragambyo.